Son es Legasyon. The Management Committee of the City Government of Naga. Ms. Joan Breeze Zara, Office Head, Early Childhood Care and Development Office. Mr. Federico J. Venluan, Librarian of the Raul S. Rocco Public Library. Mr. Elizabeth R. Valiente, Office Head, Internal Audit Service. Mr. Jaime B. Reblando, Office Head, Office of the Senior Citizens Affairs. Mr. Aldo Nino Rubivivar, Office Head, Naga City Gender and Development Office. Ms. Glyza C. Nasayaw, Office Head, Naga City Children's Affairs Office. Engineer Francisco Paulo Pastor S. Lim, Office Head, City Parks and Recreational Facilities Management Office. Dr. Marily P. Lingua, our City Veterinarian of the City Veterinary Office. Mr. Jose B. Importante of the Naga City Dangerous Drugs Board. Ms. Army B. Gunay, Office Head, I-Governance Office. Mr. Johan De La Rosa, Office Head of the Naga City Youth Development Office and the Community Relations Office. Mr. Jarwin G. Evangelista, Office Head, Building Maintenance and Energy Efficiency and Conservation Office. Dr. Magno S. Conag Jr., School Administrator, City College of Naga. Dr. Early Arvin P. Cabral of the City Health Office 2. Engineer Joseph Ronaldo O. Bulaong, Office Head, Water Services Division. Mr. John Paul N. Buendia, Office Head of the Naga City Cooperative Development Office. Mr. Hubert P. Procales, Executive Director of the Metro Naga Development Council. Dr. Joey S.J. Blasco of the Our Lady of Lourdes Infirmary. Mr. Delphine V. Aguilar of the Bico Science and Technology Center. Mr. Albert C. Villaferte III, Department Head, City Assessor's Office. Ms. Annabel S.J. Vargas, Department Head, City Social Welfare and Development Office. Dr. Joseph S. Sanchez, Chief of Hospital of the Naga City General Hospital. Mr. Hernani B. Soron, Department Head, Education, Scholarships and Sports Office. Ms. Ruby R. Singson, our City Accountant of the City Accounting Office. Mr. Roderick D. Reforzado, Department Head,
Metro Naga Public Employment Service Office, the Bicol Central Station, and the Naga City Migrants Resource Center. Mr. Rayan Cedric G. Rentoy, Department Head, the City Population and Nutrition Office, and the Jesse M. Robredo Center for Good Governance. Mr. Allen L. Riondanga, Department Head, City Events Protocol and Public Information Office, the City Disaster Risk Reduction Management Office, and the Cultural Affairs and Arts Promotions Office. Mr. Wilfredo B. Brilles Jr., Department Head, City Planning and Development Office. Attorney MacGyver Gerard S. Orbina, Department Head, City Legal Office. Mr. Anselmo B. Manyo, Department Head, City Procurement Office, City Human Resource Management Office, and the Naga City District Abattoir. Engineer Joel P. Martin, Department Head, Solid Waste Management Office. Mr. Rene F. Gumba, Department Head, Public Safety Office. Ms. Maria Socorro R. Gayanilo, Department Head, City Treasurer's Office. Mr. Ramon J. Florendo, Department Head, Market Enterprise and Promotions Office. Mr. Jesus S. Del Villar, Department Head, City Budget Office. Ms. Maria Dolores P. de los Reyes, Department Head, City Civil Registry Office. Engineer Alexander N. Canning, City Engineer's Office, Department Head, and the City Environment and Natural Resources Office. Mr. Ruel M. Oliver, Department Head, Information Technology Office, and the Investment and Tourism Promotions Office. Engineer Rolando S.I. Campilios, Department Head, Housing Settlements and Development Office. Attorney Paul John F. Barosa, Department Head, Persons with Disability Affairs Office. Mr. Roel O. Barrios, Department Head, Lingkod Barangay Office. Mr. Ernesto Asense III, Department Head, City Agriculture Office. Dr. Ronaldo T. Amoranto, Department Head, City Health Office. Mr. Arthur F. Abonal, Department Head, General Services Department. Mr. Gil De La Torre, Secretary of the Sangguniang Panlungsod. And our City Administrator, Mr. Joselito S.A. Del Rosario. At this point, may we request everyone to please stand for the entrance of the maze, the members of the Sangguniang Panlungsod, and our City Mayor. The SK Federation President, the Honorable Jefferson Romeo V. Felix. The Liga ng mga Barangay President, Councilor Maria Corazon Peñaflor. Councilor Antonio B. Beltran. Councilor Salvador M. Del Castillo.
Councilor Joe Perez. Councilor Jose C. Ranyola. Councilor Vidal P. Castillo. Councilor Hilda Gail Abunal Gomez. Councilor Melvin Ramon G. Buenafe. Councilor Gail G. Rosales. Councilor Jesse R. Albius. Friends, ladies and gentlemen, the presiding officer of the Sangguniang Panlungsod, Vice Mayor Cecilia B. Veluz de Asis, and the local chief executive of the city government of Naga, Mayor Nelson S. Ligacion. We may now be seated. The 132nd regular session of the 14th Sangguniang Panlungsod is now called to order. The Honorable Cecilia Bebelus de Asis, City Vice Mayor and Presiding Officer present. Roll call on the members. Honorable Jesse R. Albius present. Honorable Hildy Rosales present. Honorable Melvin Ramon G. Buenafe present. Honorable Hilda Gail R. Abunal Gomez present. Honorable Vidal P. Castillo present. Honorable Jose C. Ranyola present. Honorable Jose B. Perez present. Honorable Salvador M. Del Castillo present. Honorable Antonio B. Beltran present. Honorable Maria Corazon M. Piñaflor present. And Honorable Jefferson Romeo B. Felix present. Madam Chair, there is a quorum. Prayer. Please all stand. Gracious and merciful God, we gather before you today as a united community representing diverse faiths and beliefs. In this moment of reflection and hope, we seek your guidance and wisdom as Mayor Nelson Ligacion presents the State of the City report. May this occasion be a time of truth, transparency, and shared commitment to the welfare of all people, especially Nagueños. Almighty God, we ask for your divine grace to inspire our leaders with courage, humility, and integrity. May they be mindful of the most vulnerable and work for justice and peace. Loving and faithful God, we seek your strength and guidance. May those entrusted with leadership serve with wisdom and compassion, reflecting your love to every decision that they make.
Dear, kind, loving Heavenly Father, our Creator, Provider, and Sustainer, you are always in control. We praise and glorify your name. At this very moment, we would like to invite your holy presence to be in our midst. At this State of the City report by our City Mayor Nelson Ligacion, grant him knowledge and wisdom from above as well as every single person at this place. Lord, may this report be not only an account of challenges faced and victories achieved, but also a renewed call to service and unity. Bond us together as one community, celebrating our diversity and striving for a future filled with hope and opportunities. With grateful hearts, we offer this prayer, trusting in your continued guidance and presence among us. Amen. Please remain standing for the singing of the Pambansang Awit to be led by the City Hall Choral. Bayang magiliw para sa silanganan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisiit, sa dagat at bundok, sa simulat, sa langit mong banggaw, may dilat ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdilimlim, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng wal, ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. You call to mind symbols of the rarest nature, a tree, a river, and a shrine. Seal ourselves, we hear your voices in church, in street, and marketplace. In Campus Day, the river goes, saves our lives, then heals our day. Cathedral, door of God, bless our city, queen of praises, us this heart and you in love. Pour upon our upturned faces, all the magic of your love. Pour upon our upturned faces, all the magic of your love. Please take your seat, please. Next item, Reading and approval of the order of business. Honorable Salvador del Castillo, Chair of the Committee on Rules. Madam Chair, I move to dispense with the reading of the order of business and I move for its approval. Any second? The agenda for today's session is now approved. Order of business, special business or order. The State of the City report of the Honorable City Mayor Nelson S. Ligacion. Acknowledge the presence of the Honorable City Mayor, Honorable Nelson Ligacion.
Let us all put ourselves at ease. Maray na pag-aaga sa tuya po, Gabos. Good morning, everyone. Vice Mayor Nene de Asis, asin sa mga miyembros kan Sangguniang Panlungsod kan Naga, sa sakong mga pag-iriba sa Management Committee, mga pamayo asin personahe kan mga manlain-lain na opisina asin departamento kan City Hall. Sa pamamayo kan satuyang City Administrator, former Councilor Lito Del Rosario. Sa mga pamayo kan barangay, mga sangguniang kabataan, mga organisasyon, institusyon, asin mga eskwelahan na nakabase sa Naga. Sa sakong esposa, Attorney Marion Eloisa Ligacion, sa indo po, Gabos, mga namumutan kong mga Nagenyo, Diyos marhay na aldaw po sa tuya, Gabos. Kan Hunyo 30, 2019, nagtukaw ako bilang alkalde sa tibay kan klaradong mandato na pigtaon indo sa Team Naga. Kung matatandaan niya to, dai pa nagahaloy, tulong sunod-sunod na bagyo ang nag-agi sa durar nin 13 taon. Ang COVID-19 nagpasakit sa enterong kinaban, nagkausa nin pauruutrong lockdown sa satong nasyon, asin syudad. Asin nagdara nin labi-labing pagdusa sa satong mga kahimanwa. Dahil niya to paglingawan ang African Swine Fever na tuminama sa satong syudad kan kaparehong bulan na magpuon po ang COVID-19. Asin huli kayan, napiritan kita napuhuon ang rinibong mga urig sa pakol asin kararayan, tanganing mapundo ang pag-ulakit. Mayo na sigurong alkalde sa modernong istorya kanaga, ang kinaipuhan mag-atubang sa siring na mga angat. Pero sa tabang po nindo, napangganahan ta ang Gabos na ini. Mala tasarong mas marhay, mabaskog, asin pusog na naga, ang iwawalata sa masunod na administrasyon. Ano ang liyabi sa satuyang padagos na pag-asenso bilang syudad? Tulo ang maot kong sambiton. Enot, ang sarong malinaw na leadership commitment upag dusay na binutasan ko sa Indo kan ako nagdalagan bilang alkalde. Sarong liderato na nalalauman, nasasarigan, asin nangangataman. Ikadua, sarong pro-people development agenda na iyo ang nakapalaman sa People's Executive Legislative Agenda na binilog basado sa mga priorities kan mga namamanwaan. Ikatulo, sarong malinaw na development philosophy o prinsipyo sa pagpapadalagan kan gobyerno. Inapod niya to ining Good Governance Plus. Huling pigtawan niya tong importansya
ang resulta o outcomes, as in performance, as in responsiveness. Katakod kan traditional na mga elemento, sining baga kan transparency o pagiging silag kan pagpadalagan kan gobyerno. Accountability, ang paninimbagan sa mga namamanuan. Predictability, ang pagkakaigwa nin malinaw asin establing mga pulisiya, asin panundon, asin ang pang-apat, people participation. Ang pagbalik kan mga namamanuan sa pagpapadalagan kan gobyerno, dawa na po ngani tapos na ang eleksyon. Huli sa duwang dugang na elemento, nahiling asin namatian kan sa tong mga kahimanwa. Ang good governance, asin aktibong nasisimbagan, ang mga angat na inaatubang kan sa tong sosyedad. Ano po ang sa tuyang mga naging akomplishmento? Ang resulta kan mga pagmamaigot niyato sa nakalipas na haros 6 na taon. Sa lindong kan social sector, in particular, sa lado po kan edukasyon, nabukasan na niya to ang Salonggigi Elementary School, asin ang Salonggigi National High School sa Kararayan, na nagbilog na sa 7 bagong eskwelahan, 2 elementary, asin 5 high schools. Buot sabihon, on the average, nakapagbukas kita nin sarong bagong eskwelahan igdisanaga kada taon. Apwera pa kaini, ang mga bagong disaster resilient na mga school buildings na pigtugdok sa mga eksistido ng mga eskwelahan. Ang sumada, da imababa sa 3,000 na mga estudyante ang nakikinabang kan sa tong mga bagong pandayan nin dunong, katuwang ang mga matitibay na maestro asin maestra kan Department of Education sa pamamayo ni Ma'am Susan Culiano na kaibanan tapo digdi. Resulta, dakulang kagianan sa satong mga kaakian asin kamagurangan, huling mas urog niyatong ang edukasyon sa mga komunidad. Saro ini sa mga rason kung no. Ta sa 7 sunod-sunod na taon, naguno niya to ang Seal of Child-Friendly Local Governance. Asin ini, basado sa audit na pigkondusir kan Department of Interior and Local Government. Salado naman kan salud, bukas na ang satong bagong Naga City General Hospital. Kabali, an outpatient department ka ini. Bakong drawing sana, mas dakula asin moderno, igwang tultol na tinampo sa palibot na may supisyenteng espasyo sa parking, asin igwang dugang na mga serbisyo, arog kan emergency, asin surgery. Maugma ko pong ipaaram sa Indo na operational naman ang satong dialysis center. Salamat sa Department of Health, asin pag-inguha kan Naga City General Hospital Management sa pamamayo po ni Dr. Joseph Sanchez. Pero aram taman po, kabali sa nagpuon po kaini, ang Chairman kan Committee on Health, Councilor Doc Sani Ranyola.
sa bago asin modernong Naga City General Hospital. Igwa kitang sarong di kalidad na ospital na pwede tang ipag-orgulyo. Salado man kan nutrition asin population program. Nauugma po kita na padagos na naglalangkaw ang bilang kan igwang normal weight and height. Urog ng gayo sa mga nag-iidad nin 5 pababa. Buminaba nin dikit paghali sa 99.6% kan 2023 asin 99.2% kan 2022, pasiring sa 98.8% kan 2024. Pero mas halangkaw kumparado sa 98.4% kan 2021. Ini an ehemplo kan pigaapod na diminishing returns. Haros mayo ng mapuga dahil matibay an satong syudad. Dakula ang pigbaba kan bilang kan numero kan pangaki kan mga adolescent mothers na nag-iedad 10 sagko 19. Puon kan magtukaw kita kan 2019 sagkod kan 2024. Paghali sa 368, pasiring sa 241. Huli ka ini, nagbaba man ang adolescent birth rate hali sa 30.21 kan 2019, pasiring sa 17.95 kan 2024. Pinakahababa na po ini sa Kabikulan, na igwang average na 27.71%. Asin mas hababa man po ini sa bilog na Pilipinas na igwang average na 25.20%. Gusto sabihin, matibay po kita. Salado kan nutrisyon asin population. Huli po kaini, nakapagtala man kita nin 104% na satisfaction rating pag-abot sa modern family planning. Pinakamatibay, igdi sa Bicol, asin mas halangkaw kesa kan national average na 85% lang. Siyempre, salamat po sa satong mga katuwang sa City Population and Nutrition Office. Yaraon po, Sinda. Salado man po kan mga kahubenan, extended sa laog nin 5 taon ang Safe and Sound Cities Project or S2 Cities, igdi sa satuya pong syudad. Huli po sa espuerso kan Naga City Youth Development Office, asin kan partner organization. Magigirumduman na anaga napili kan Global Infrastructure Basel sarong NGO sa Switzerland, asin kan ICLEI na maging pilot kan S2 Cities Project igdi sa Pilipinas, kaiba po ang syudad kan Baguio. Sa phase 1 kan proyekto, nakapagtugdas kita nin sarong youth hub sa may Dolly Building, asin na-finalize ang disenyo, asin pagpakarhay kan sa tong skate park sa Civic Center. Nagpapasalamat kita sa suporta kan SK Federation, asin kan City Youth officials. Salado nin urban poor, nung kanyatong pigpabayaan an sa tong kahimanwa, kaiba sa urban poor sector. Sa taon na ini, 3,980 ang mga benepisyaryo kan kaantabay sa kauswagan. Programa na may kapot ng titulo
kan sa indang loting pigi istaran. Mas halangkaw nin haros 300 kesa nakaaging taon, katampad nin 37% kan 10,637 na yaon sa lingdong kan programa. Apat na bagong kaantabay sa kauswagan project sites ang naidugang ngunyan na taon. Nakatabang sa 329 bagong mga benepisyaryong pamilya. Madakol pa ini, huling nakapag-land banking kita. Nindugang na 15.6 hectares. Tandaan po ang numero, 15.6 hectares ang satuyang natipon na daga para po sa mga katugangan ta sa urban poor sector. Para po ini sa pangangaipo sa nakaaging 2 taon, na ginastusan niya to nin 128 million. Maabot sa 2,400 na mga pamilya ang pwedeng makinabang sa pigbakal niya tong mga propriedad. Kabali po digdi, itong yaon po sa may sitio Iwid, around 4 hectares. Kabali itong yaon po sa may San Felipe, 2.3 hectares. Kabali itong duman po sa may Pakul, around 7 hectares. Dugang pakaini ang pagkapasar kan sangguniang panglungsod na pagpapalawig pa kan periodo kan pagbayad kan mga moroso kan benepisyaryo kan kaantabay sa kauswagan program na mayo nin penalties and surcharges. Salado kan senior citizens as in solo parents. Nagpuon naman kita nin pagdistribuer kan social pension sa mga kwalipikadong residentes kan Naga nin huli sa duwang magkasuhayan na ordinansang pinasar kan sangguniang panlunsod. Ang benepisyong ini urog na makakatabang sa saindang pagbuhay, giraray, salamat sa sangguniang panglunsod sa pamamayo po ni Vice Mayor Neni D. Asis sa pagpasar kanduang ordinansang ini. Sa economic sector, sa lado ni negosyo asin ekonomiya, padagos niya itong pigi-inguha na i-market ang syudad ninaga sa mga investors paagi nin pagpapadanay na competitive po ini. Ang resulta, sa ika-4 na sunod-sunod na taon, ang Naga iyo ang pigbisto bilang most competitive component city sa enterong Pilipinas. Primero sa istorya po kan sa tuyang syudad. Siring man sa istorya kan Cities and Municipalities Competitiveness Index kan DTI. Kan sumadahon kan Pinoy History. Sarong popular na Facebook page ang competitiveness ranking kan 1,632 nagabos na syudad asin munisipyo sa Pilipinas. Nagluwas na ang nanginginutan, number 1, Quezon City, sa pamamayo po ni Mayor Joy Belmonte, alagad ang pandua sa 1632. Iyo po ang syudad kan Naga. Sa satuyang pagsuporta kan mga start-up sa syudad, padagos na tigrekonusir ang Naga bilang saro sa 5 syudad sa bilog na Pilipinas na nakalaog sa global ranking kan Startup Blink Index 2025.
Sa ibong kan mga kalamidad na nag-agi sa naga, kan 2024, 4 na bagong commercial expansion, 7 bagong startup enterprises, asin sarong IT BPM expansion, an satong na-i-record. Halangkaw nin 20% sa satong target para sa interong taon 2024. Sa lado nin turismo, labi sa 1 milyon na turista an nairehistro na nagdara nin labi sa 2 bilyones nin revenue. Piglunsar taman kang nakaaging taon ang bagong tourism branding kan sa tong syudad na iyo po an nagayon. Naresulta kan pirang bulan na konsultasyon asin pagkonsepto kaiba ang mga manlain-lain na stakeholders gikan sa sektor kan turismo. Ang gabos na ini, nakatabang sa pag-uswag kan ekonomiya kan naga, na nagsuma total nin labi sa 123 billion pesos na revenue. Ini nagpapahiling nin padagos na pag-asenso kan sa tuyang syudad, an syudad na sa tuyang namumutan. Mas muya ta pa ining pauswagon. Ngunyan labo-labo ang construction kan sa tuong 5,000-seater convention center sa Uptown Naga, an air-conditioned sports center as in Nueva Cáceres, Dormetel sa Balatas Development Complex, asin an People's Park and Recreation Center sa may Tabuco side kan Bicol River. Kung sain patapos naman o more than halfway na ang boulevard component kaini. Salamat sa satong Investment and Tourism Promotions Office sa daing untok na pagsibot sa mga nasambit na trayumpo. Sa lado nin agrikultura, ang sektor na ini, biyong nadanyaran kan surunudan na bagyo. Kabali, ang bagyong Christine, Enteng, asin itong Quintaroli, asin Ulysses. Kan 2024, naghuros nin 14% sa good 18% ang performance indicators sa rice farming. Pag-abot sa mais, siringman, 31% gayo ang pigbaba kan ani, hali sa 14,104 metriko tonelada, pasiring sa 9,785 metriko tonelada. Pero dakula ang sakong pagtubod na makakabangon kita. Dainyato sasayangon ang 3.8 million fertilizer voucher discount para sa 1,000 rice farmers, asin ang 2.8 million na financial assistance para sa 516 farmers na pigtao kan Department of Agriculture. Daidyan kabali ang 1,800 na sako nin manlain-lain na klase nin palay seeds, asin ang 815 na pidaso nin manlain-lain na ameliorant asin biofertilizer hali sa nasambit na ahensya kan gobyerno nasyonal. Para sa mga corn farmers, kita nag-ako man nin corn rehab seeds para sa sanggatos na parauma na nagkakantidad 1.3 million pesos.
Last but not least, on agriculture. Ready na for installation ang 12-tonner na grains dryer para sa satong mga parauma. Courtesy po yan kan PhilMec as in Department of Agriculture. Kung maikulukar na po ini, magkakaigwa kita nin 4 na post-harvest na facility para sa mga nagtatanom nin paroy na igwang 2 mulinuhan na may total na kapasidad na 2.5 tonelada kada oras, asin 2 rice dryer na may kabilugan na 18 tonelada sa kada salang, asin 3 corn dryer na may kabilugan na 35 tonelada kada salang. Ang mga pasilidad na ini matabang sa satong mga parauma na makakuha nin mas maray na presyo para sa saindang mga produkto. Sa lado kan culture and the arts sector. Katuwang ang manlain-lain na culture and arts domains and subsectors. Manlain-lain na programa asin proyekto an satong nahaman sa irarom kan pangangataman kan City Events Protocol and Public Information Office. Nakahimo kita ninduang arts festivals sa satuya pong syudad. Ang Carao Festival, an Arts Month celebration kan syudad tuyong Pebrero, asin ang Tagbuan Arts, Music and Food Festival tuyong Setyembre. Nasa laog nin 2 taon, nagtaon nin platform sa mga artistang Nagenyo asin Bicolano na maipahiling an sa indang tibay asin talento. Sa visual arts, apwera sa mga art exhibits asin festivals, isinagibo man yato ang Naga City Mural Painting Project sa irarom kan expanded Naga City Community Employment Program. Katuwang an 600 pintor gikan sa artist, media, and artworks, Bicol Artist Tribe, asin Salingoy Art Group. Apwera sa obhetong mapagayon an satong mga public spaces, mautman kan proyektong ini na mailadawan an mayaman na kultura, kasaysayan asin tradisyon kan satong syudad sa paagi nin mural painting asin suportahan ang dagos-dagos na pagtalubo kan arting visual sa syudad nin Naga. Sa panahon nin kalamidad, nakatuwang manyato ang mga nasambitan na visual arts group sa pagbangon sa angat na dara kan uminaging mga kalamidad. Parte kan Operation Tarabangan, piglonsar taman ang EduCare Mural Painting Project, kung sain 16 na EduCare Centers ang natauan liwat nin buhay sa paagi nin visual arts. Nagdaraman ini nin benepisyo ining proyektong ini sa 600 individual na visual artist na naapektaran man kan mga pagbaha. Sa heritage preservation, tulungdugang na rugaring kultural ang satuyang binugtakan nin local historical markers bilang pagrekonosir kan sa indang mahalagang papel sa istorya asin progreso kan satong syudad. Ang mga ini iyo an Ateneo Dinaga University, site Abdon Mariano Abella Mansion sa Blumentritt Street, sa Tinago, asin sa Camarines Sur National High School.
Matapos ang halawig na research asin serye nin konsultasyon, kaiba ang heritage groups pigdeklarar na nyato bilang important cultural properties kan satong syudad ang duwang Spanish colonial structures sa Barangay San Francisco, Dugang Padigdi, sa nagpapadagos nyato na cultural properties inventory na isumitir naman po nyato asin na ibali sa Philippine Registry of Heritage and Gabaldon Building sa Camarines Sur National High School. Ninhuli sa espuersong ini, kita po nakaresibi nin Certificate of Compliance gikan sa National Commission for Culture and the Arts bilang pagkumple sa NCCA DILG Joint Memorandum Circular Number 2021-001 na nagsusugo sa mga gobyerno lokal sa Pilipinas na magsumiter nin local cultural inventory. Kaya nakumplihan na po ini. Giraray, salamat sa konseho sa pag-adaptar kan mga maninigong resolusyon para mapangyari ang mga ini. Siring man, pighimo, manyato ang pagpreserbar kan satuyang intangible cultural heritage arog kan Heart of Bicol March, asin Peña Francia, Boyadores Street, and Pilgrim Dance Music. Sa paagi nin pag-areglo, asin komposisyon, ang mga lakdang na ini, mas pang mapaurog, asin mapasabot, sa mayaman na kultura, asin tradisyon, kan sa tuya pong syudad. At yan, formal naman yatong ilulunsar ang Naga History Coffee Table Book na may titulong La Ciudad de Nueva Cáceres, The Illustrious Origins of the City of Naga, na pigsurat po ni Professor Danny Herona, na naglaladawan kan mayaman na kasaysayan kan satuyang syudad. Ang mga ini, saro sa mga paagi niyato para maprotehiran, mapreserbar, asin mapaurog ang satuyang mga pamanang kultural. Susog sa prinsipyo nin partisipasyon, kan nakaaging Enero ngunya na taon, pigsugo ta ang sepyo na i-reorganize ang Naga City Culture and the Arts Council, kompuesto nin mga individual, gikan sa manlain-lain na ahensya nin gobyerno, asin artistic domains and subsectors para maghaman nin mga polisiya, programa, asin proyekto para sa nasabing sektor. Dugang Padigdi, puon first quarter kan 2024, hasta sa first quarter kan taon na ini, labi sa 70 aktibidad kan sektor ang naanduyugan kan gobyerno lokal. Dahil sa padagos na pagbaskog kan arte asin kultura sa Naga, hinahagad ko sa konseho, sa sangguniang panglungsod, na maipasarna ang duwang propwestong ordinansa. Inot, an Artist and Cultural Workers Ordinance. Siring man, guidelines on the use and maintenance of public plazas, urog ng padagos na pigahaman ang bagong Plaza Quezon, na magiging mayor na sentro
kan mga kultural na aktibidad sa satuya pong syudad. Salado kan sektor kan environment o kapalibutan. Padagos ang satong pagmantinar kan 76 na project sites kan satuyang Forest in Our Midst program. Paghali sa 70 na lugar kan 2023, anom an naidagdag katampad ni 99% na paglangkaw o 9%. Katakod ka ini, 64 tree planting activities an naisagibo. Halangkaw nin 24 kesa target na 40 kan City Environment and Natural Resources Office kan 2024. Kinaipuhan niya tong dugangan ang pag-inguha huling 60% kan mga kahoy na naitanom sa gilid kan sa tong mga salog ang nadistroso ni Bagyong Christine. Kaya imbis na 20,000 na seedlings ang pigtanom na isakat niyato ini sa 50,000 kan 2024. Dakula man ang papel na ginampanan kan Solid Waste Management Office. Tanganing makabangon ang satong syudad sa makuring na danyos na dara ni Bagyong Christine. Sa assessment kan satong post-Christine technical team, hali sa gobyerno lokal, asin mga kolehiyo, asin universidad, igdi sa satuya pong syudad. Poco mas o menos, 60 milyones na metro kubiko nin tubig ang nagbulos sa satong syudad duman sa tulong aldaw na yaon sa satuya si Bagyong Christine. Kayang suplayan kan tubig na yan ang pangangaipo kan probinsya nin Albay sa laog nin sang taon o panoon ang sarong 60 iskalon na building na sarong kilometro kwadrado ang hiwas. Kaya sa kainot-inoting pagkakataon, basura asin dalnak na minaabot sa 14,000 tonelada ang natipon sa kababaan kan satuya pong syudad. Katampad ini kan 119 dugang na aldaw nin basurang na kolekta. Kaya daikaya kan gobyerno lokal kung siya sana ang maasumir kan trabaho. Pero maski inabot nin haros sarong bulan, napangganahan niya to ini sa tabang kan mga katuwang asin kasurog niya tong gobyerno lokal asin pribadong sektor sa Kabikulan. Sa saindo po, gabos na nagtarabang ang giraray na pagpapadyos mabalos hali sa satuya pong syudad. Sa infrastructure sector, ang mga pigtugdog po niyatong mga bagong eskwelahan asin school buildings sa manlain-lain na barangay kan syudad. Siring man ang modernong Naga City General Hospital diyan sa Balatas, kabali man sa infrastructure sector. Alagad konsiderado sindang social infrastructure, huli sa mga serbisyo sosyal na pinapangyari ninda. Salado nin patinampo, nahaman na ang tulay na nagsusumpay kan Tabuco asin Mabulo, na parte kan Almeda Mabulo Bypass Road. Ang kainot-inoting infrastructure road project na pigsumiter po niyato ipinakiulay sa Department of Public Works and Highways
sa regional office po kaini. Asin sa Regional Development Council, na tulos-tulos na pig-adaptar man kan nasambitan na mga ahensya. Kita ang nagkonsigir kan mga right of way, kaya kaskas ang patrabaho, asin syertong may susumpayan sa barangay Mabulo. Kung masiminto na, mataon nindakulang kagianan sa mga biyahe na natatraffic po dyan sa may kanto kan Robinson's Place Naga, asin sa kalabaan po kan Rojas Avenue o an sa tuyang Diversion Road. Yaon man ang padagos na road widening kan Balatas Kararayan Road na minasugpong sa luluwasan kaini sa Del Rosario. Huli sa mga bagong infrastrukturang ini, mas magiging magian ang biyahe asin connectivity para sa satong mga motorista. Pag-abot po sa Development Administration Sector, sa lado pong ini, asin disaster management, nagkakaigwa na ninporma ang Naga City Public Safety Complex. Kung saan po mamumugtak ang bagong headquarters kan Naga City Police Office, hahaliun ta na po yan, duman sa may Barlin, yaon man din po sa Balatas, duman dadarahon ang headquarters kan Bureau of Fire Protection, asin siyempre po ang Center for Safety and Resiliency o CESAR. Kung saan mamumugtak ang opisina kan Public Safety Office asin City Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyo po ini ang maharong kan City Emergency Operation Center asin kan Central Command Center. Ang lugar na ini ang mapakusog kan koordinasyon kan mga ahensya sa pagmantinar nin sarong ligtas na naga. Sa lado kan institutional development, tinapos niya to ang 2024 na igwang 35 pagbisto sa kakayahan asin nahaman kan gobyerno lokal. Ang tinutukoy ko po, mga awards asin recognition. Kabali digdi ang mga minasunod. Good Financial Housekeeping Passer for the year 2023. Top 1 overall most competitive component city in the entire country for the year 2024. And si reclassification po kan sa tuyang syudad from second class to first class city. Nadangyari lang po kanakaaging Disyembre. Idagdag ta pa po ang Citizen-Led Policy Award, Digital Democracy Awards for 2024. Asin ang saro pa na mahalaga, ang Seal of Good Local Governance Award. Dai ko na po, saroon pa si iba pang mga awards. Alagad, ini pong 35 award for the year 2024. Party po sana ini kan total na 96 awards pagbisto na naguno kan sa tong syudad. Poon po kan ako
asin si Vice Mayor Neni de Asis, mga pag-iriba, mag-asumir kan mandato nin pagpapadalagan po kan sa tuyang syudad kan 2019 sagkod ngunyan na taon, 2025. Pero dahil po kita nagtatapos dyan, mautang ipalis an katungdan, asin pagmanihar kanaga, sa masunod na administrasyon, nayaon sa marhay na kamugtakan. Pero, paano niya to inigigibuhon? Enot, sa kainot-inoting pagkakataon, nakuan niya to giraray, nasabi ko na kasubago, ang Seal of Good Local Governance for the year 2024. Patotoo, nabuhay asin nagdadanay ang good governance sa satuya pong syudad. Poon kan Enero, nagpoon po ang I-Governance Program Office kan syudad, katuwang ang City Operations, ang DILG City Operations Office, na siyertohon na mapapadanay niya to ang siring na pagbisto kan gobyerno nasyonal sa satuya pong syudad. Ikadua, pakalihis nin halawig na panahon, liwat niya tong nakua ang first-class city classification hali sa Department of Finance kanakaaging taon. Na i-downgrade kita kan taon 2004. Sa madaling sabi, inabot po kita nin 20 taon para liwat maging first-class city. Pero siyempre, bunga po ini kan esfuerzos, kan gabos na ahensya, departamento, opisina, kan satuya pong syudad, na may kontribusyon sa haros 1 bilyon de pesos na local and income kanaga. Siyempre, sa panginginot po kan City Treasurer's Office, asin kan Local Finance Committee. Patunay po ini, nababaskog man mismong financial health kan sa tong gobyerno lokal. Kauyon kan sa tong vision na maging healthy city ang Naga. Kaya po poon kan Agosto 2024, nakapagtao naman kita kan 100% implementation kan Salary Standardization Law Phase 4 para sa satuya pong mga permanente asin casual employees. Ikatulo, sa panginginot kan sa tong mahigos na City Administrator, former Councilor Lito Del Rosario, dakol na mga internal recalibrations ang ginibo. Kaya sa puntong ini, muya kong pasalamatan ang gabos na mga katuwang na department heads asin mga empleyado kan City Hall sa pagiging bukas asin sa pagkikipagtabangan sa mga pagbabagong ini. Palakpakan ta po, Sinda. Gabos po kamo, saksi po kamo, kung paano niya pigyugyog ang mga opisina para mas pang paurugon ang mga proseso sa delivery kan sa indong mga mandato. Asin pagpangyayari kan sa tong mga panuga sa mga tao. Dahil kaini, igwang ginigibong pagrikisa sa mga citizens charter kan mga opisina, igwang pagrikisa sa mga kakayahan kan mga personahe
na nagtataon nin serbisyo. Asin pagdoon sa matapos ang dekada, haloy ng problema sa inventaryo kan property, plants, and equipments kan gobyerno lokal. Madali na pong matapos. Pang-apat, asin ultimo, implementer niya to ang long overdue na paghusay kan City Hall bilang sarong organisasyon sa paagi sa pagkulukar kan tamang mga empleyado sa maninigo nindang kamugtakan. Ang sabi nga ni kayan ni James Collins, sarong management guru, asin kag surat kan librong Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. Kung gusto tang mas maging matibay ang City Hall, we should get the right people on the bus, the right people in the right seats. Ako po nagtutubod na yaon yan ngunyan sa City Hall, sa mga tamang opisina. Asin dahil man po kayan, tigsyerto niya to na igwang mga second liners, ang mga ahensya, mga opisina kan gobyerno lokal, na andam mag-asumir kan liderato kung magretiro na an sa indang mga hepe para sa leadership continuity asin labi sa sanggatos na mga empleyado an nai-promote asin nagkakapirang critical na opisina ang tinawan nin bagong liderato para sa mas urog na mapakarhay ang serbisyo publiko. Bilang pagtatapos, maot ko pong uliton ang sa kong pang-ultimong mensahe sa State of the City Report kan Disyembre 2023. Inot, good governance matters. But it matters more kung igwanin malinaw na vision, igwanin resultang namamati kan mga namamanwaan. Huling igwa nin nahihiling na performance, asin pagmamaigot na simbagan ang mga problema asin angat na inaatubang kan sa tong syudad. Ikadua, our definition of good governance has delivered outcomes and results in so short a time. Gabos ginibuta, huling daikayang magparahalat ang mga taganaga sa pag-utob kan sa itong mga ipinangako sa inda. Ini ang pigaapod na people-centered development. Nasarong harigi kan sa itong maugmang lugar vision statement. Asin ikatulo, our brand of good governance has done more with more. Paagi sa collaborative governance, kung sain gabos na stakeholders nagtatarabang, puon sa mga barangay, pasiring sa gobyerno nasyonal, siring man sa satuyang mga partners sa civil society, akademya, asin ordinaryong mga namamanwaan. Bako sa ng drawing, kundi may resibo. Bako sa ng pangako, kundi may resulta. Kung nagtuturuang tuwang, pareho ka nangyari sa satuya, an imposible
nagiging posible. An mga nahamanta sa naga, an magiging pundasyon, kan dagos-dagos asin mas marikas na pag-asenso sa tercer distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Dakol na haman si Representante Gabi Bordado Jr. Kan siya tinawan nin bandato kan mga taga tercer distrito. Gagamiton niya tong tungtungan an iwinalat niya sa to para sa mas mauswag asin-asinsadong tercer distrito kan Camarines Sur. Ano ang pwede niya tong laumon para sa 3rd District kan Camarines Sur? Gamit ang satuyang blueprint, igdi sanaga. Enot, ipapadagos niya to ang sarong liderato na nalalauman, nasasarigan, asin nangangataman. Ikadua, itutulod niya to ang iheras sa 3D bilang People's Development Agenda na nahaman sa paagi nin konsultasyon sa manlain-lain na lideres asin komunidad bako lang digdi sa naga kundi siring man sa tercer distrito. IHERAS, ini po an acronym para sa mga minasunod. I stands for Comprehensive Infrastructure Program. H stands for an integrated 3D health and nutrition program. E stands for an integrated 3D education and scholarships program. R stands for a resilient Metro Naga. And AS stands for Agricultural Sustainability. Asin pantulo, gagamiton niya tong giya ang Good Governance Plus na development philosophy sa pagpaasenso kan tercer distrito kan Camarines Sur. Dahil ang mas mahalaga sa tao, resulta o outcome, asin pandua, performance, asin responsiveness. Pero siyempre, daita man po malilingawan, transparency, accountability, predictability, asin people participation. Kung sain, padagos na makakaibanan ta, ang mga namamanwaan sa pagpapadalagan kan sa tuya pong gobyerno. Mga namumutan ko pong mga nagenyo, asin mga taga-tercer distrito kan Camarines Sur, tabangan po nindo an sa indong lingkod, naganahon ang laban na ini, siring kan inot, hagad ko po an sa indong pangadji, pag-anduyog, asin suporta para sa panibago tapong laban. Siyerto po ako, kung kita magtatarabangan, mayong imposible. Siyerto po ako, kung sanaga nagibuta, kaya taman po ining gibohon sa tercer distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po, asin sa liwat, maray na pag-aaga.
May we request everyone to please settle down. Thank you, Honorable Mayor Nelson Legacion, future Congressman of the 3rd District. And now we declare a recess. Recess. Picture na kita. Allen. Photo ops. Allen. Nakabreak. At this point, may we request our city officials to have a group photo op together with our city mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. And for the snacks, sa mga nag-attendance sa registration, pigtawan po kamong claims tab, kindly